Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila banlet puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan Kahinyautrap Integrated Territorial Organization ni kahito kalalait pensyai patba syapang reservation policy hakashnong umsning ribhoy district President kahito ba don bok kharla pensyai patba harengkan kajing batay lingba ki kot kisla ki bawla yolum lingba ka RTI Ulakan thoru yo MLA ka omsning halor ka jingkran jong u hakini ki khniat sngi syapang ka reservation policy bat ulaong ba ka jingkran jong MLA ka omsning bangila bandu no ka bha ka ba prapo percent kari tang ka jing penting pensmi ikipat ba reservation policy. Ila awal ba kajumot titin jong kay itu bangilalet ban titin hayeng jong e. Hot nilet ban titin. Kajing titin jong e kaunte kabangin ya kentok lale ban kremben ye. Henry kadai kajing pentinit tenreu. Bain kren ya kata ka par wala reservation policy. Henry ngimdei bangin ya dong iwe lani bangin ya kren sneu lani bangin ya kentok kadai ke eke ka ba ni kwa bangin ya trailang ni ya telilang pensyai halor kami dia yong ba ila yo banya kren phone bangnya hoi nala ya kren phone bangala ong iru ha kami dia kepala dia ba ngala ya kren phone bagi imdan chani dan chapanja Henry kading titin ka jongi kalong biai ba ingwan kloi namar kong ba ding law nanti jongi ba arden ibla ni shisha utong preu ba don kata ka jingkit kle na banta jong kari khasi ka jongi la shakran da bun si Henry kimdan ki bakren ni na kalian ka jongi ni khot bang iwer ba baro indan kata ka jingit li ki para khasi ki jongi Henry ondei banginya kenthok balau ba bangin kren be Henry khot chakman banginya stok kilang banginya telilang tena kalian jongi ni kentu ya dipai ba baginya don kata kajinya kikli lang namanta kari berkajai kan le bora kawai tena hakani kasni menta nila don kata ka program ka ba nila bo khnang hakani kasni yo ba khnang ba kibreu kinyo slow ba kinyo ya kata kajing hikai hala ka reservation policy lengba kajing don lang jongi president rangba jongi ba don bok ka Barwan sengap namar ba totip syai ba kahitu hinadu ba kami adu menta ni yukren namla ni yukren tam nrei ni kren den takum ki kot kisla kebabian kibala ai kibala pengi syai lengba kata सरकार जला जनी गवर्नमेंट में है कई कता कभात
thungkam thungjam ngan pensai kendiat ngan susupak ban pensai kendiat atau kami ngalai ba don kinong hikmat nagani gathan kiba keno ba kiong ba kiban tin ki para gujuni oi ngala banlen ni pha hina po central banlen tin te ki jalan ngalai ko don gat maktin nang to ang ba phone nang ni phone nang tai rei to tip sai ba bukan meli ulang dan job tank ko para ja thanai ha tu ko por hat kendet thia ka nong len hi ba ka hitu ka yang kamle ban kersiu thia anre kan leta dina jing thia to kini ban tip di kata de hello ta nong len ki le kan ti di ko ka tim ban kan smong yu namar san snem yo smong yo le si yo smong kamban se ha ban tip tin yan ban yo smong yi ba kelot de hello ta nong len bat ki ong ba oh bangi da de den ha ban nai kan le ko no kadang kui nong hikmat ubala kular ba kun haban mi madan na kabenta ko jumi tangi ismo bani haban le jinor kam ndrei habani oman aidet unde bini shot bani da ndrei ide ba persno ba haban le ba bani yaki de gelenti ko balai la ka baya tainya tadi ka balai unde mutai beto kata dari tang jing pensai ndai ba ma khom nyor ni ndai ma pensmo wi ba balai itetin namar ba phile dolo hi sansna muswa tangwa se magiu ki hapan le ka kam ban pensmo ji te bentan poin skamat ke ai kata ka bahak thungkam thungjam hapo kejelan kejongi hapo bengalia niru dang kong ni dang perkhat kum kano kata ka bahak thungkam thungjam hapo bitala jungi balai ke kren le kata habala de pumbe nadu usnan khat kandai spa nyo puat wat hadu kini disni te ni kalian ka jungi ni la bu kata kala ni wat kata arti ai tengin la wat ka arti ai ni la ba kani ka job reservation policy kam hat long ai kata dei mga kren mga ndrei kren ka kum kane ka ati ai ki pamila de thok ila de pan ka bangi keli kunne amar ba boros kata ki bang sikong job reservation hamni ni bu ke jingkeli ka sarkar ni bang ba under which rule is the government of Meghalaya implementing the present job reservation in the state ibu ri option ke iye ka cabinet resolution maka ketika ordinance lari baik kata act of the state legislative assembly hamni la jubab ini ba ong ba kadai ka copy of the resolution of his memorandum kapapa pau shai ba yakni ka office memorandum kata ka bagi ong ka job reservation phat that notify ka bomot kam phat dai ka act kadam dai tang kwat ka ba tilak menteri kam menteri ya kata ka bahak 40% kasih jadinya 40% garo. Hamni ra thok shai kadai ka resolution ka ba khata tarik Januari 19 bukan. Dengan pensai kendiat halor kato kajing yang lampot lah di kami ni jong kadai ka khan ren lo khok ka tengi katkum kato bagi keren. Hamni ila keren ni bang bumi katkum kani ka polisi ibasna lagi undai basna ka sarkar jela namar ka basna ka sarkar jela kalau hukumai ka basna ni mati kalau hukumai I on ba under the provision of clause for article 30 jong ka riti sinsa negeri India kadai 100% kasih jadi 100% garo 100% ada desi ST to hadu hanta kabian hendrei haba iok 100% unreserved kata kabala lambak la syababala kabamud ke intention ke jomi kala berdei kababakla namar hamni ni takum kini kikop kisah kibami la dapat ni la yor kajibab neni other secretary jongga government of Meghalaya Personal and Administration Reform B kala pendi hamni la ke kata kabahat tungkam mano bayo bahat hamni oi bikum bentang ada kedau haga kata tarik Januari 19 bukan Diom ba 10% kasih jadinya 10% garo 1%
Kabiya day but autonomous district of Assam. Have to report house name how katarik January na start new part. Te bats ko wiru yakani kata office memorandum kat hangi la thok shai badai ban print. Kat yakani ko order ban notify haga gazette handai hadu unta san kuwi kali kisnem ka sarkar kam shim la print dane ban notify. But house name handai spot new are habiya day but to igentin autonomous district la on the kune there shall be a reservation of 5% of vacancy in favor of any ST/SC as specified in the fourth schedule and second schedule respectively of the act in so far as the related to Meghalaya. Kata kade hong arbo tarik kapra handai spot new are gila de bandamen kan saukan sayo yang dia bukan ST/SC habiya day ba we tribal jogan state. House law atusan tarik nomor handai spot new country kila amendment dan ay bahag yang kita di reservation vacancy kabaya day ki rabha ki buru catcheries ki coach bat ki way kita di ST jongkas state jo kabaya dia they hope but skowairu ide kan desai bah bagi emele jong batai tu por bila ong ni ba kadai bandap sapo Arsenal kata ke Arsenal ke trend hapok 1972 hindai hadin bagi tak ada departemen ada share that best from you kandai kila om ba hamne kala tho direct the reservation shall be treated as law after the expiry of the second year but will be carried forward for 1 year more for a total period of 3 years kamumut license ladang-dang ba pendat dia katu kabaha hantu terpailo sikibede banai kata kade hindi kumpulkan mai dah kau pensor kau pensir menlek ini menlek kumtai kan dapat sementara mendakan kumtai hindi cincin tak muka bahan habiya day bat katu ko bat ikong ba ngan kontar hindi yong ba kuni ba mensua dan ila laj kawai ko pus ni ya ba yong hadir kami kata harus start mio suban kan kam simbong lang kumtai namar ya harustan hi nganges kem batin sna kat kum ka reservation policy kumno tinla batsna namar kani kadai kadau kajinge kadai ka rosta klem kani kadau binut ka rosta kami balai kajing dawa kajong ka hito bakatu kini iseng cyber he kum ko BPP ka bahakman namar bagi dom kita di jerwit jepat hapo kadai ka bahak tungkam tungjang ka badan hakane ka polisi ngan sai tidak hamne la keren sai kabalong Lada the number of vacancy 9 or less the same shall be treated as reserve vacancy in favor of the protected communities. Kamu kasih janjian, bat karo. Hindi kumong ne kadala la dan terbar hindi lada hatang hapok ngai tali kadai kapos kalapu reserve vacancy. Dan kaban pat bakatsan kaban yo het uta umunder bawan song hangi kamu kalabakala sispa kadai gajing prinsip kenang begini di bawah ijat video kemudian kenal mohon wakin let dan tentu aku melajar mengenai lagi programa di bahar harukom di bahar negara bahar di dalam lagi community yang kita di nakawai kami yang diwan di lima jengkren itu kemudian katu kadai tang gajing prinsip mengenai hama polisi kalau ada ai bahar ya berapa bat hama bayar bat kene ke bahar ke bahar ikren sepang kene ke Habis ada ibat ki tadi disabilities, dan ini kita ki guna department. Ya katu kita bu bahas sa kita amen nomor hajar review, kita pun bahas nomor hajar kanyo. Kami kadai kata kabila membahai disabilities, kaba 100% kadai yang kita di PWB, but 100% jaga sport kita. Kami ini kadai kata office memang But ya kani hawa tangai number of office memorandum tangai kani hi kabala notified kabala ay atau ini order government governor lang notified pet angni kita kita kriteria balai kong claim kuntuk yang ini gibadun guna buat ini spot ada nih pak poin start pasok ko ngai lang kuntuk no yang ko poin cispa but hamiru kalau penisai dia kata Kapoi bagi boro kira mana dikasih dijaya kibadan kata dua jinguna tempat video katpun ke bahak kejungi. Tengah tentu
karena dia jong gede katai, bat begitu di pembelian pententu, lada pimpin yang kebahan tungkam su bahan wat mengkeren lain, lada pimpin dan ikut Islam di bagian, lada kio ikut Islam di bagian, dan kemudian kebahan sikat aja, so kawairu ngakwa kontak yang habisnya dia i MNA jong kumsning, ilah job tank harus senam 1000 kat lain, bagaimana maklah. Tidak long MLA, tidak represent dia kan dia kan muslim. Hatu bukor, balik imigran dia kan dia bahag tungkam tungkam. Ngambung kan dia kata polisi hapok kejelah ini. Henry jad bagilah pengsan, bahag bukor bakal kongres. Kalau keren dia kita, sopok baka dong kata reservation keba dia bahag kita, dia bahag ini. Henry Kidong ke time jom kejalan ni kita nong song yang muslim kita bertip cai, baka sarkar India riba kita di office central, hari ni hapok jalan kedungi, ngane tu dia pi, iyo kata kabah, hadu 100% kata kabah grup C and grup D, grup kina, di driver kini kita, binu kum hapok SPI kabah nong muslim, hantu iyo kabah kadung kita dan train. Kesanu ja utang nong nikmat, babangsan tangya kataga, parti kejoku kebadan hadilhi, Henry mengupat ulong teh hapok sekretariat, umnur penkeren di kejisisa. Ngam dengan keren lapla, Henry kani kadai kakum kebala pergi ke bahang, bapak kebak, bapak ini, bahang ni kata 100% jum media ada. Jadi kita di tribal hapok kejelah ini, nama lala kejung di tribal tidak dalam jauh kabah. Jadi kami ay kapang kadu 100%. Ngambang tan hasil dari dia kalau hendak itu kita lagi kinong chong ki jong kapok kami di na kapok. Tribal community kinyo kaya dia kabah 100%. Tahap sanu ja utang berbeda. Ubanang tang berbentuk bersih jadi. Kalau miru kajian keren, hati lagi kuat. Kebakilah sedang mengenok dia parti kepada ikowe yang sengsan penting dia bapa pengsan ngaya roh dia ka voice of the people party dia nasi bang kuni ba kejingkran apa ikan thok simet dia ada buat nunggu uang ba kedai kejing hai dan ini kejingkran malan jom ada buat nunggu tak tahu sampai PS itu di kong nakapok office of social welfare. Setiap saya baca, kejing file PS itu di kong, katanya halo compromission kejong i, banyak ni dia kata kabahas tungkam. Dari halo kata penungguin kaput kabahas, dia kesokar jelah barisna dia kata kapali dan dia kata kabustar, senang bantit saya bah kuno Mengenai dia datang ke produsen menjogi. Henry ganti ke sorkan, kasim ko puluh gakumai, bantuan dor, nakabasna, rustan, bantai palina, baru kan. Bagi kenor untuk debat tiba ada buat nurun. Nanti pun saya ini, kami kami lalu ada jalan apa? Henry ya kami kaman. Kata kalau job reservation polisi itu menjadi keren, halon katakan higher technical studies. Kabalang illegal hadu entah kabalang friendship nak terhubung, kata kabalang tungkam.